Youth Explore TV की Hindu analysis yengbiriba viewers kuding magpo santo sharmana taram nokchari ngasi 10 August 2020 की maru oiba article Hindu dagi lauthok charaga nainasi aduna myam punamak miyang taminasi aduga aina slide semthok aga ucharakani aduga slide sidise munna yengbiu aduga tanasi nainasi aduga suggestion kaya ama piraga mukena faba aduga adomna khangba kaya su comment bibiro aduga nainasi aduga koi kudingmak phaminasi ahanbada ina lakhuchariba article se a new direction for India US ties haveni India ga USA ga leinariba mari sida anauba koigi maigai ama anauba mayol ama lakpagi matangni kari kamdobno habugi ai article du da manung changjaraksi akoigi history da yengba matamda China hojik akoigi United Nations Security Council gi P5 permanent member 5 ki manung sida challiba adugumba veto power leiba adugumba leibak sa sije United Nations Security Council sida India jibu USA na oina pamba kanagi mahutta China gi mahutta habadi India jina akoigi appeared to the US as worthy of replacing China in the most important body of United Nations, namely the Security Council. United Nations ki khwaidagi maru oriba dugumba body mo oriba United Nations Security Council hairiba dugumba body sigi permanent member oina veto power yauraga India je China gi mahut sinduna akoigi permanent member oyu haibagi dugumba report laigrabani kuidri khangnarakpa sigi report se aduga according to a recent study sigi matang sida kari haige matamda Dr. Anton Herder na not at the cost of China adubu India je kaitare mabug yam phaba haitare thaina dagi hojik sodum phari sida kari haige matam sida karigumba China lauthoga akhoi leigada boy taragadi akhoi oiroi akhoi permanent member oibadu oiroi na hai sigi matang sida yamna akhoi gi matamdugi India gi ambassador US ta leiba Vijaya Lakshmi Pandit sister ni Jawaharlal Nehru India gi first prime minister gi mahakna irakhiba chithi da kari hairakhiba haibadu yengsi Pandit na sumaina hai mahaki brother prime minister oina leibiramba former prime minister amadi first prime minister oikiba Jawaharlal Nehru da one matter in the State Department hai the US ki niko should be known to you. This is the unseating of China as a permanent member of Security Council and of India being put in her place. Kari hari ba matam sida China je permanent member dagi lauthuoga India jina China lauthokra matungda China gi mafam da India hapsalakpa haibaji irak pani chithi da Pandit Jawaharlal Nehru sida hairiba sida Nehru gi magi response ni amna Nehru na pi gi ba matam da magi response kari haige matam da kari gumba state na trying to unseat China as a permanent member of Security Council and to put India in her place adi targeti so far as we are concerned we are not going to countenance it akhoi yaroi that would be bad for from every point of view haidi keno matam da ngasai gi China ga India ga thangna lairibani habadi neighboring country ni adu taragadi it would be very clear affront to China and it would mean some kind of break between us and China amadi akhoi gi marakta yamna nungai taba dugumba mari ama laigani haibase kanana haige matamda matamdugi prime minister Jawaharlal Nehru na karigumba aduda yes tawro na haram taragadi hojik India would have been a akhoi ge tare veto power in the United Nations Security Council adu taragadi matamdu da logiba decision duna kamai tawge adu khatang natna akhoi talli haiba khatang natna India na kamai tawge da China do adum hapu haibagi pressure adum piramme Canada UN da US da aduga many factor kaya amana India se hojik su akhoi gi United Nations Security Council member ma oiba ngamdana lairi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥ ꯆꯥꯎꯏꯒꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯚꯦꯇꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯚꯦꯇꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ US ꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯖꯗꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1972ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ US ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ 1972ꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯗꯦꯡ ꯖꯤꯌꯣꯡꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯣꯏ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯛꯎ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ರೆ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯈꯪꯕ ꯐꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1962ꯒꯤ ꯁꯤꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟ इंडो चाइना वार है यादेको सिनो इंडिया वार है अदुमाइना कदौबा अखोगी चाइना का इंडिया का सोगनगिबा लानसे करिगिनो मतंदा अदु फजब प्रपोजल अदु फजब अपॉर्चुनिटी दियो अस अखोगी मरुपनी हिंदी चीनी भाई भाई गाना जवाहरलाल नेहरू ना हाइगिबा अदुगुंबा लई अदुना इंडिया का चाइना का दी मरुपनी अदुगा नोइगी फमदो हाइदी चाइना की फमजे मुल्लगा अखोइना लेगदबा नते गाना अखोइगी अफबा वखलोंदा तौरुबु मयामदो अदुगी पुरा ओना तैनाबदा चाइना ना इंडिया द 1962 द लान तारखी करीगी दमक लान तारखे मतुदा तिब्बत की वहाउदनी अदुगा लद्दाख यौरगा लद्दाख सिदजु लान तारखे बनि 1962 की वार गी वारी याम सांगी अदुबु सिगी मतंग सिदा हाबेतंग चु मयाम सु हाबे यंगजनबियु अदुगा आई आर्टिकल अमा करीगुंबा मयाम पाम तारगदि आर्टिकल अमा 1962 वार सिदा मुक समजरके अदुना ngसाइगी फदोब मैमदो ngसाइगी इंडिया ना चाइना दा फदोब मैमदो अदुगी पुरा ओना तैनाबदा चाइना से हेक्ता लान अदुम तौसिलकपने अदुदैदी इंडिया से अदुम सावरकनी सावतारगजु करी उपाय लै पावर कनब कनाने हेनग्रे हजि चाइना ना अदुम हेनग्रे अदुई मतुंगदा ngसाइगी यूएस ने इंडिया दा मिचंग चंगम मैमदो पाकिस्तान दो चंग्रे करिगिनो मतमदा चाइना तो अदुम यानग्रे हाइदी ngसाइगी इंडिया गा चाइना गा अमदी USA गनी लेनरिबा मरीसे यामना चाउरिसे लेतारगदी USA जिना इंडिया जिबु पामबने करिगिदमक्ता वेटो पावर ओइरगा मखोइगी मिचंग चंगगा लेनबगिदमक्ता अदुबु चाइना जिगा मरीसे खितंग फगतख्रे कनागा US का अदुदैदी कनागी कनो तौरे इंडिया दरकार लेरक्त्रे करिगिदमक्ता US का अमदी चाइना गा यामना मरी फगरे अदुना कदौरे सिगी मतंग सि मुक लाय अदु मतुंग दुदा अमुकसु कदौरके मतमदा इंडिया गा पाकिस्तान गा 1965 द वार थोई प्लस 1971 द वार थोई प्लस 1999 दजु वार थोकी वार अहुमक्से इंडिया ना ngami hai amadi leiriba पृथ्वी की मीडिया सिंह इंडिया ना लोई ngami अदुबो पाकिस्तान की लाइरिक तदी पाकिस्तान लोइन ngami hai adu wai पाकिस्तान di chaludri amadi पाकिस्तान की लाइरिक तो ina hangde hang to udri adu adumaina haibet tabagi wani adubu tasengna khanggadobudi 1965 की वार लाखरे 1971 की वार सिदा इंडिया मतमदु द नाम मूवमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट अमदी कोल्ड वार लेरी कोल्ड वार दु कदवई मतमदा इन अखोगी USA गा सोवियत यूनियन गा यामना अखोगी कतारे अफावबो सारकबा आइने कल्ली हरकप मतांगने मतमदु द कदवगे मतमसिदा इंडिया दी नाम नॉन अलाइन मूवमेंट है अखोदी अनिमक तमते यावरो US की साइड तसु यावरो अमदी सोवियत यूनियन की साइड तसु यावरो इसिने अदुना अखोदी तोंगाना लेजगे तोखाइना लेजगे ना हाइरा कानसिदा अखोगी इंडिया का पाकिस्तान का 1971 की वार थोलक तंजा सिदा कनागी मिचंग कनागी मतेंग लौगे हाय मतम सिदा रशिया की मतेंग लौगे रशिया की मतेंग हाबदी या मतम दुदा सोवियत यूनियन की मतेंग लौगे
adai tanjaduda USA yam saugi o India noina kanamta gi michang changoi amadi kanamta da mateng lauroi haramaga Soviet Union gi mateng lau taragadi akhoi ja Pakistan do mateng pangane Pakistan do mateng pangjelak pane Pakistan da mateng pang bhorok pane ana matam du Pakistan je pura akhoi India ga chamane India da gi bu hena sothai aduna India da gi hena sokthariba adugumba leibak to aduda US na tongjellaga India sida lan tasalak pagi India sida pura akhoi gi kaitare Pakistan sida tonga pura mateng pangjen bane Kanada mateng pangi ba Pakistan da kanana US na adugi matam sida Pakistan je kaisu leijadaba kaisu khangjadaba Pakistan je haidi power leitaba mi phaba phataba dun tokro power kaisu leramdaba Pakistan je chije siato haidi Southeast Asia Treaty Organization की member ओहेले Central Treaty Organization की members ओहेले सिपुन मक्से कनागी मखाद लाकतो ने मतमदा NATO हैबदी North Atlantic Treaty Organization हैबदी USA की साइड अखोई की Western countries की साइड अदुगा असोम नकंदना Warsaw Pact ना कना लेदुबा Soviet Union की साइड अदुमाइना सिगी तंजासिसु Cold War की मतंग जे खरखर खंजन बियु अदुगा अमुकसु कैदोगे मतम सिदा अदुमाइना USA Pakistan lom doi misang jangre adai di kamain taroke da even USA gi khwaidagi chawba adugumba 7th Fleet Task Force nuclear weapons puraga lakhi kedone mukta India ja threaten tawna mi to oi no Pakistan ya men janganu gaina du hainam gi damakta adubu matam du da maning da India maning da kana lei Soviet Union lei jena moi gi fleet chawbam tharaki adui matung da ani do kai gumba haibadi 1971 gi war do India Pakistan war to bodu da maning da kana lei India gi side na Soviet Union lei haibadi mat hojiki oina Russia aduga Pakistan gi side na kana lei USA lei adu kari gumba ani do thengai na ram adu taragadi third world war sung soise na thokani aduna line ama leire adubu sidal leiga do ise kaino matam da US na Pakistan long gi michang je changa khiba haibasi gi ama ningjang biu US na sanari beli lasi yang biu ko taragati haujiksu India ga US ka mari je fai hai US ki President Donald Trump ni India gi Prime Minister Narendra Modi ji ni taragati ani sigi marakta leinari ba mari kamai tawi taragati haujik se 2020 da November da US ki vote tawdu ne hai ba vote si da makayam pole kai gino matam da if Donald Trump ji sintoki taragadi haidi vote ka gi taragadi kamai tawni kaigino matam da depend on America's November election kamai la ke matam sida US sida akhoi gi lakadruba presidential election November sa sida isida yamna maru oiba karigumba leadership change tok taragadi bera ka doini kaigino matam da Democratic Party gi mi oina tholakadoriba Joe Biden haiba nupa ja India gi adugumlaba akhoi gi government policy singida yaning da bakayama phongtokhiba mi ne in India da yamna controversial oikiba CAB hojik pudi CAA haire Citizenship Amendment Bill ga je yam yaning da phongtok ngang gi badugum mi ne taragadi mana president orak taragadi India ga aduga Donald Trump ga hana lainer memory do Joe Biden na amuk oirak taragadi president to khitang mari do khitang lapna bagi mong ama urei aduna US presidential election will play a very important role in the US and India relationship si makhang bi ko adumaina leire aduga amuk India sina amukasu kaidoge matamda hana haigiba kari haigige matamda akhoi Afghanistan da US troops kayam leirisa sisi yam wana lei adu taragadi khitang kanadagi tharo haba India noidagi Indian army khadang thabiro troops khitang thabiro aduga Afghanistan sida thambiu akhoi gi michang chang leibiu habde India na sutok tok de hojik phawda aduga amuk side mo hentoktana S-400 oriba air defense missile systems se Canada muleire Russia dagi muleire taragadi hanadagi saunaraga leiriba US ka saunaga leiriba adugumba misak to adugumba country do aduduga mari je dum phagaran bagi adum tawri adu taragadi adum lisang chen yengpa matamda USA zina Canada dum yenge matamda India si da yenge aduga India si da mateng pange karam kanda khatangda mage kai ngom ma khara kanaram daida aduna
US की मवोंग से करे मतलब give and take relationship है भी आये इंडिया का US का से अदुना US की अकोइना करी अकोई कई दोगे मतलब 1991 की इंडिया से ना इंडियन इकोनॉमिक्स से फेरे फेरे हारे पर तंजा 1990 की तंजा से कई तो लेरक तो बतंजा अकोई की इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन में लाम दाई अदुगी तंजा अदु कई दोगे मतलब प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ना सुमाइना अकोई की सुब्रमण्यम स्वामी ngasi article ju ibiriba adugumba hojik MPs oibiriba aduga Oxford tagi mark se economics ta tawraba mini aduna yamna naiva mini haitare adugumba prime minister sina Chandrasekhar 1991 gi ni ko haija 1991 gi matam du leiramba prime minister duna Subramaniam Swami de sumai hai kare ge matam da free loan ama policy conditions free हाइदी प्री कंडीशन कहीं तो थम दबिदा लोन पूबा यागद्रा IMF तगी सिने कनाना हंगिबा मतमदुगी PM चंद्रशेखर ना अदुदा अखोगी सुब्रमण्यम स्वामी सिना करी हाइगे मतमदा अस अदुदी पिरोय कईगिनो मतमदा US सिना हौजिकसु IMF ता याम चाउना अदुगुम्बा मागी शेयर ले अदुना कदोबा प्राइम मिनिस्टर साहब ना करीगुम्बा लोन पाम तारगदी US ता हाना हाइनो US ता हाना तउसिन अदुमाइना हाइरबगी मतुंगिना अमेरिका की हेल्प से फ्री द सुक्लाक लावे कईनो मतमदा अदुदे हाइरबदी कदोरा प्राइम मिनिस्टर शेखर ना US ता हाइरे करेन हाइगे मतमदा ओके प्राइम मिनिस्टर ना अयाबा पीरगनी मतमदुदा करी अयाबा पीगदोइनो मतमदा कुवैत की अखोगी गल्फ वार थोकप तंजादो फर्स्ट गल्फ वार थोकदोइनी 1991 सिदा मयामना अखोगी एयरलिफ्ट कनोगी अक्षय कुमार एयरलिफ्ट यंग भी तारगदी खंगबीगनी हारिब तंजादुदा अखोगी प्लेन से ताबा याहनबा हाइबदुने kind the permission to refuel their air force planes flying from Philippines to Saudi Arabia na Philippines tagi Saudi ho paiga to riba plane lan matam duni ko haija adugi plane do India sida taraga refuel tawba yahalu adu taraga di akoi loan pige sin adu taraga di condition amade dum yaudro sini ko USA na sanari bili laje thaina tagi horaga hojik so dum sana doini aduna अदुमाइना दुम यागी अदुमाइना पैसा जु दरकार लेगिबने कतोरा यस यारगे रिफिल तौ अदुगा यालसी गाना अदुमाइना US एम्बेसडर न्यू दिल्ली लेसिना कंडीशनल ओइना करी फंगे 2 बिलियन खोगी डॉलर सुमाइना फंगी लोन दो 1991 की प्राइस ता सुमाइना लाई अदुना लाइब अदुगुंब मयाम से यामना अखोई कतरा इंडिया गा अमदी USA गा लेनरिब मरी से येंगा माना करी तवी हाबी मोंग दम तौरग लाई अदुना इंडिया ना करी दरकार लेगे मतमदा USA से अखोगी दरकार यामना लई कनाना इंडिया ना करीगी दमकता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दा लेनरिबा अदुगुंबा चाइना गा मुक्नरिबा मयाम से सी कंट्रोल तौनबा अदुगा मिलिटरी इक्विपमेंट दरकार लई कनादे लेनी US दे लेनी नत्रगा रशिया दे लेनी अदु US दे लेबा सी लई तारगदे अमुके नमरी दो चेचन गदोइनी अदगी मुक US नमुक इंडिया से करीगिदमुक दरकार लई मागी येगनाबा अम ओइरिबा हाबा तारे चाइना गुंबा अदुगुंबा अमदी अतोप लेरिबा लेबाक सिंगसे सिगा खनाबगिदमक्ता कना दरकार लेगे मतमदा इंडिया दरकार ले याइको वरिसे सुमाइना अदुम लाकपनी अदुना इंडिया सिना USA दरकार लेबगा US ने इंडिया दरकार लेबगा येंगनाबा मतमदा इंडिया ना USA दरकार लेबना हेना हेली हाबसिंगति खंगजिन बफै अदुना न्यू एजुकेशन पॉलिसी नत्रगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दा लेगिबा दुगुंबा अखोगी कैंपस कया अमा यूनिवर्सिटी कया अमा लिंखना होनागिदमक्ता फंड दरकार ले हाइगी रो अदुगी फंड मयाम दो कइदोगदबा सिगी लाकदोरिबा अदुगुंबा USA सिदगी अखोइना थादहनबा याय पैसा थादहनबा याय अदगी टेक्नोलॉजी के आम दरकार लेगनी करीदा थोरियम करिकरा सिजनबा मतमदा अदगी सी वाटर से दी सेले खुगी दी सेलाइन तौबा हाबदी खुगी थुमगी सरुक लौथोकपा सिजनबा याबा सुमाइना कयामा दरकार लेरी अदुना यामना मरु ओय अदुगा मुक इंडिया सिना अमुकसु USA दरकार ताय करिगिनो मतमदा ngसागी मागी अखोगी पाकिस्तान गुंबा चाइना गुंबा सिंगे थेंगनगबिदमुता करिगी अखोगी US की लैरिबा अखोगी साइबर वारफेयर करी करा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔꯗꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯀꯅꯥ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ most populated country ni khwaidagi masing yamba India second largest country ni population wise ta aduga USA yamna super power ni na hairiba dugumba country ni adu taragadi hairiba country ahum jina lebak akoi gi prithvi se phajana lehenge taragadi moyum se yamna nungsi chanana lei tare aduna nungsi chanana leiba haiba sigi adugumba ton sida ainga sigi oina lakholiba article se loisange aduna ma'am खुदिंगमक अमुकसु हन्ना येंगबियु अदुगा PDF से आइगी ngasi gi article sigi PDF so akoina pambi taragadi Telegram channel YOUTHXPLORETV हैना Telegram channel लेबनी अदुदा join तोबिरउ अदुगा आई अदुदा अदुगुम्बा PDF file सिंग लोइना नुतिगी दुम थागलकने अदुना हयेंगी article मैम पुनमंग आइमिनसी अदुगा ngasi अदुगुम्बा analysis असी कमदौबिगे अदुगा article सि कमदौबिगे हैबदो अमुक comment khangan biro aduga adomgi input kaya amasu pamjai suggestion kaya amasu pamjai adugumba suggestion kaya do pibiro aduga don't forget to subscribe to bu kaubiganu akoi ge channel YOUTHXPLORE TV da subscribe tobiu aduga hayeng bawdung di keep exploring at home. Thank you so much.